meni još ne rastu, a možda nikad ni neće. Hoće. Još si ti mlada za jedno 10 godina. Po većini žena brkovi ne rastu, a plake po bradi to hoće da. Nemaš ti pojma. Kad dođemo u te neke pozne godine, odmah ti narastu i dlake. Ma svašta brbljamo, a možda smo malo i živčane. Ti zato jer ti dolazi dragi koji će te odvesti svoje kući, a ja zato jer ću ostati sama sa starom. Ajde, ne centraj. Pa vidjet ćemo se povremeno. I još mi se neke gadne stvari događaju u životu. Ali nema veze. Bila si mi dobra prijateljica i prihvatila sam te kao dio obitelji. A sad ću biti ono što i jesam obično poznala. Ako sam ti prijateljica, kao što kažeš, dinka onda van zarastina. A koga briga? Ja bi tebi rekla da imam neki problem. Pa pusti, jesi ti spakirala sve stvari? Aha, najnužnije. Noćas samo prečorim kod Dilka, a sutra dođem kod tebe. Blago tebi, udaješ se i to drugi put, a ja? Da si htjela ti Boga, mogla sam se već 10 puta udati. I izbjetljiva si previše. Nisam se udavala iz čistog kukavičluka. Zapravo čekam pravu priliku. A prepoznati zgrabiti pravu priliku znači uspjeti u životu. S tim se slažem. Samo, ti ne znaš, ali Dilko meni nikad nije spomenuo braku. A kako on to misli? Samo te otet? A šta ja znam? Ali budi ti bez brige, sljedeću ja već njega po svome. Baš me zanima kako je taj Vilko. Mislim, živ, ne na slici. Interesantno, ko da te već 8 mjeseci, a nikad nije htio doći ovamo. A nezgodno mu je bilo dolaziti u našu kuću zbog moje svetove. Ajde sad da postavimo taj stol. Ipak si živčana. Zamisli čuda, dolazi njegovo veličanstvo, novi muškarac u tvoj život. Nadam se da će ipak objaviti nešto kao naše zaruke. Prekjučer u kinu rekao je da će od danas u našim životima sve biti drugačije. Pa valjda to onda misli isprositi od bivše svekrve, kada će nemaš druge bliže godine. Ali dobro, Vilko je imućan. Vlastno pravo mehaničarska radionica, a ti, jel ćeš i dalje raditi u onom tamo čanu? Srećo moja, posao ja ne ostavljam. Ne možeš se previše pouzdati u današnji muž. Još ako ostavimo u divljem braku. A daj, podvešće od tebe, ako ne pred oltar, onda barem pred mladića. Ja se nadam. A koliko je vremena prošlo do ne nesreće? 10 će biti pune 3 godine. Frajer je stislenom punom nafte i jednostavno zdrobio našu škodu Slaviju. Jadan Slavek, bio mi je sasvim dobar muž. Što je? Gotovo sve znamo o toj nesreći. Nema dana da stara bar nešto od toga ne ispriča. Majka se nikad ne utješi. Znaš kako je to. Cure moje, sad sam najmanje. Pa dolazi građevinski inspektor radi rušenja kuću. Pa si smiri, pa čiju kuću ruša? Pa moju, našu. Pa ne bi valjda plakala za tu kuću. Moju kućicu žele srušiti. Kriste, otkud to znaš? Oj, znam, kako ne bi znala. Sad sam razgovarala sa susjedom. Evo, kod nje prije pola sata bio inspektor. Njezina je za rušenje, sad i našu žele. Idu bager i ruše sve. Ma šta bi išli, ajde se malo saberite. A šta je točno rekao taj inspektor? Rekao je da 3 nove kuće u našem kvartu treba sravniti sa zemljom. A zašto? Zašto? Pa zato jer su bespravno izgrađene. Nedostaju papiri. Možda naša ipak nije završena. Kako malo, sad nije kad je gospodin rekao da mora posjetiti gospođu Anku Fok. Pa ko je to? Sam ja. Ali mi susjeda rekla kako se zove taj inspektor. Nije. Rekla je samo da je bio obučen u crno. Rekla je da izgleda kao gaz. Vrat, mater, gaz. Ne kužim, pa rekli ste da je kuća sagrađena na mjestu stari da imate papire, ne? Ma da, rekla jesam. Fakat je još pokojni sin izvadio sve papire, ali evo nešto još nedostaje. Nemam građevinsku dozvolu jer mi nedostaje komunalna suglasnost. Oni meni stalno šalju račune, ma ja to ništa ne pričam. Najbolje bi bilo, cure, da mi tog inspektora sačekamo na kućnom pragu i da ja njega sasjećam sjekirom na komadiće. Kako da ne? No, cijeli život se mučim i radim. Po noći sam šivala da neke novce uštedim. Poslije Lucija kad si došla k nama, vidjela si. Kuća je bila za rušenje i morali smo sagraditi novu. Ja ne znam kako bi ju sagradili da stava nije. Odšteta za pokojnika bila je dosta velika. Slaven je sve započeo, onda... Krvni kosti mojeg sina su u zidovima ove kuće.
E pa onda neki mene tu zakopaju. A gospođo Anka, nemojte tako, sve će biti u redu, pa život je još pred vama. Oj, nemoj da ti sad kažem koji je predan. Sruše kuću. A meni će se srušiti cijeli svijet. Evo, sad mi Lucija odlazi. A tu se namučila oko te kuće. Stigla krenit za cigave cvijet. A ona je dobra i ništa za uzdrav ne traži. Pa kad će doći do tvoj? Dolazi oko 5 sati, daj nekada da postavimo taj stol. Ajde, za početak stavimo samo čašu, žestog piće i nekakav sok. Može. Za nareske pivo i vino ima mene. Ja ću pogledat da nam ne ide ono zbog. Pa evo ide onaj gad zidarski kajma. S još jednim zidarom. A tko su ti zidari? Može, ljudi koji zidaju kuće. I naši su zidali. Dobro, i šta sad hoće? Šta hoće? Hoće novce. Ostala sam dužna puno novaca. Kako god okreniš, sad će biti pravo. A gle, ja ništa, zgovore se. Pa daj, još nećemo za Dobar dan, žene! O, Lucija! O, Lucija, kak ti je Lucija? Ko si ti, Eva? A ja sam Dinka, podstanarka. Podstanarka, kažeš, a? Baš zgodno. Jako zgodno. Što si čuo, a? Anka, pokojno uzela podstanarka. Bogati se, jel bogati? A mene mogu mi daje. Dok će ja čekat tvoje 20.000 eura. Anka! Anka! Gajba, pa dajte, molim vas, mislim, pa sve se može mirno i pametno dogovoriti, a pa ljudi smo. Pa nije ti nama da mire pameti! Mi tražimo mene novci i će klavičnica! Ma kad proradimo moja toljega, nema ti više života, znaš! Vidite sad zašto ga zove učivac, a? Ako je živče, neka se liječe, ne da se tu razmahuje, kako je to fora. A to je što malo da se rado mi razmašam! A to je što se Neka mjesto u javnoj kući. cura još te rado zideš! Sad ste pre svima po ovom, a? Ovo sada ga izgleda! Ovo je opane svima s dobro! Ustav tu čudoviš Lukač. Oproste mu, on je egzibicionist, znate? I s velikim puštom curicama pokazuje svog pitova. Srećo moja, pa mi ti više odavno nismo curice, jel? Joj, Luce moja, pa sve je to lijepo, znaš, šta ste? Nek daj da vidimo šta je s tom ovom. Pa da. I ne trebamo da je nešto za prije! Ljudi, ovo imamo jako finu rastu. Ajde. A mi daje, čuje se sad, ovo se sve, nazavno, slušaj, sad, Slušaj me, Živac. Kad ste mi gradili kuću, bio si normalan i pristojan. Sad kode vrag ušu u tebe. pa sad sam ja u drugom filmu. Kako se zove oni strašni filmovi? Horor, strava i užas. Da jebate, strava i užas! Prema tome da niko nije prdno na glasu. Kažeš, Anka, bili smo normalni i pristojni. A jel se ti pitaš, zaš sad moramo biti otpaki i nasudni, zaš da? Gazda te pitao nešto. Sad ste bezobrazni, jer sam ostala dužna. Koliko si ostala dužna? 12.000 eura. A jesam li jako građevinski poduzetnik pošteno odradio svoj dio posla? Jesam li do kraja ispoštivo naš dogovor? Jesi. Jesi, ali ako zanemarimo neke greške. Evo meni krov propušta. Ja imam puno kuću mravaca. Pa šta sad čela da ti jedna ozbiljna firma hvata mravce, a? Slušaj, ja, pravo ti nemaju nikakve veze s tamo. Sad ti spola komum govora. Jebate, preko 100 metara kvadratnih na kvadrat. Slušaj, ja sam posao odradio 100%, a ti s meni isplatila 50%. I sad, mjesto love, slušam ta tvoja stanja. I pišanja, gazda, i pišanja. Pišanja. A ja sam ti duš dobar ko kruja. A mogao bi ja još čekati. Znam ja tu tvoju situaciju. Ja su mene neki ljudi zbog moja dugova stavili nož pod pivo. I zato sad Živac ja odavde ne odlazim dok se ne namiri. Nemate što vam se zajebat se, znaš. I dajde mi nekakvi brus. Brusa, što bi ti s brusom? Pa ne volim kad tupi me ovako. Aj, molim vas, nemojte. Šta nemojte se? Nemojte ga brusit. To je tako grozno kad se nož brusi, plaši me to. Ne, pa to oni hoće. Zastrašiti nas. Jer Živac svašta tebi pada na
stvarno ne znam, vas dvojica ste tu nakrupili ko ukovi. Ja sam htjela da se ispadne pomalo svečano i lijepo i romantično, ali to je... Pa gazda je poznata svoj finački kako treba, ja se isto mogu pravi film. Evo, a na brzinu riješimo pitanje dugovanja naših dvojica odmah. Na brzinu. A, dobro. Na brzinu. Pa kad bi se to moglo na brzinu. A čuj kaj, a nešto ja sebi razmišljam. A bil ti meni mogo malo spustit od te cijene? Daj, koju pražu mater spuštu? Pa bar 2000. Pa znaš, sve si radio na crno. Nisi mi ispostavio nikakav račun, a naračunao si toga do nebesa. Nijedna moja zarađena kuna nije crna, nijedna moja. Nema, mama misli da neprijavljeni prihod, na ono što ste kod vas ste zatajili, neplaćanje poreza, tako je stvar, jel? Pa bogat, ja šta je sad to ucjen, a? Jer na vašu nesreću to kod kajbe ne pali. Sve ja prijavljujem i na vrijeme plaćam svoje obaveze, sve vam. To nisam baš sigurna, ali sad svakog časa treba doći taj inspektor, vidjet ćemo šta on ima reći na to. Na koje, bogat? Pa šta vam govorim? Pa može nas zainteresirati naša priča o troškovima gradnje, sve bez ikakvih računa, rad na crno, jel? Moja Lucija, uvijek se čudim kad neko gura glavu u usta. Rad na crno, bogat, ja rad na crno. Baba, kad se vama sada zašite, to ti me dati. Slušaj, evo, slušaj, ovako što. Ne zbog inspektora, slušaj, ja imam sve umalo. Boga ti, zbog tebe, mislim, zbog tvojeg nesretnog sina. Evo, otpuštam ti 2000, a? Ma, Jel. hvala ti, baš ti hvala. E sad vidiš, sad si ispod čovjek. Nisi ispod pizde radi te 2000. Pa slušaj, kad ja otpustim šara, sam da ga podmazam. Babe, baš ste sve jebene babe. Evo ga lepo stiže. Dobro. Zdravo. Zdravo. Ne znam zašto mi nitko ne odgovara na taj prekrasan pozdrav zdravo. Ne čujem ništa, onda dobar dan. A idete mi što uđe dobar dan, jesi ti inspektor? Ne. Ja sam doktorica Leonarda Ivić-Lea. Oprostite, možda svojom maštinom ne ostavljam na vas povoljan dojam. Žao mi je, ali okolnost... Kako odgovornost? Koga vi tražite? Dopustite mi da dovršim svoje predstavljanje. Pustite ženu da govori, samo izvolite. Bila sam liječnica opće prakse, a sad već 3 godine mene liječe u psihijatrijskoj bolnici. Liječe me totalni nesposobnjakovići i monstrumi. I zato posljednja 2 dana nalazim se u bijegu. Traži me policija i moji čuvari. Na sve su spremni. A možda me čak i ubiju. Bože moj, pa ovdje stalno netko nekome radi o glavi. Eto pa bi vas zamolila za malo hrane i da me sakrijete. A jebate, sad si nam ti još malo. Uzdam se u vašu ljudskost i savjest. Uvjeravam vas da sam potpuno bezopasna. Pa zapravo sam i izlučena. Kako s to bolest imala? A šizofreniju. Bila sam podvojena ličnost, ono kao Dr. Hyde i Mr. Jekyll. Ali sad sam jako dobra. Ima tih svih ljudi kojima se hoće riješiti nepošteno na slobodu. Znate šta, gospođice Lea, mi ovdje imamo jako puno svojih problema i ne možemo se baviti vama. Vjerujte, žao mi je svakog čovjeka u nevolji, posebno ako je bolestan, ali na vašu nesreću, upali ste u sasvim pogrešnu kuću. U kuć koja se ruši. Da, u kuću koju mi isto tamo nekaj trebalo liječiti. Nego da se naći drugo sklonište. Bešćutni ljudi! Umjesto korice kruha i malo topline kućnog ognjišta, obasipali ste me lažima i prometnim izgovorima. Ma, slušajte vi, gospođice doktorice. Ja sam dobra kršćanka i daću vam jesti. Ali skrivati, to bome neću. Lucija, donesi ženi nešto za jelo. Dobro, mogla bi i u kuhinji nešto pojesti. Gospođo, da ste čitali Tina Ujevića i njegove ljude iza vrata gostionice, ne biste me slali u zaključak. Ili sam s ljudima za stolom, ili istjerajte. Samo vi izvolite.
Jesi ti za vrijeme te svoje bolesti uradila kako kada htjela? Ma, samo nekoliko silovanja muškarca. Mislim, bez davljenja i ostalih gluposti. Da, i nikad nisam napozovala ovcu i sestru. Ovcu, boga. Sestru? Da, mislim medicinsku. A bilo je krasnih prilika. Čude nju, silovala, moj čovjek. Molim? Ništa, sti sve buraki. Ma ne, ako nekajmo malo soku poču. Evo ga, izvolite. Molim vas, pojdite na brzinu. Uskođe 5 sati, ali idemo nikad ne kasno. Ko je bilo? Pa mislim da sam rekla, moj budući. I kad se on pojavi, vi ćete sigurno još biti ovdje. Pa vas lijepo molim da se ponašate pametno i srčno. Ne, ja i Grazda, mi smo tu po onom drugom zadatku. Mi nikako ne meremo biti crtački. Ovaj čovjek u silu hoće propastiti pečat. Dobro? Ako je tako, Vilko i ja brzo ćemo otići. Ali dok je on ovdje, da vas još jednom molim, nema svađa. Pravite se kao da ste jedni jako dobri i pristojni ljudi. Pristojni. Šta, sad se moramo praviti za pristojni, ja? Ponašajte se možda kao da ste na neki dobri susjed, recimo, a? Gospođo, u mene i moju pristojnost se možete apsolutno kupiti. Pa, ja dobijem ovog trena nižem sidrovanka, boga, a nema ove nikom ništa garantirane. Imam ja jedno jako dobro rješenje oko tim. Jel da? Ljudi, neko nam dolazi, ali ovo nije Vilko. Crna spodoba. To je inspektor. A kakav inspektor? Građevinski, onaj koji ruša kuće. A taj mene zanima. Ljudi, Lucija, ovaj će nas stvarno upropastiti. Pa daj, treba čovjeka saslušati tako, boga. Najbolje bi bilo da mi njega ne puštamo u kuću. Pa da mene stvarno ovdje više ne treba dio. Ma ne ideš ti nikuda, neće se na svoje mjesto, ti smo mojem zaštitu, na. Slušaj, ja. Kako zaštita, krete. Slušaj, tiše. Ma ne mereš ti njega za usta. Ako ne čovjek uvodje, pa riječimo mi njega po kratkom poslu. Hvala. Ne boj se. Dobro večer. Pa šta ste uradio, kretenčino jedna? Pa Grazda, jes ti rekao da ćemo mi njega riješiti u kratkom poslu? Pa rekao si mu da ti ja ga udalapio? Pa možda malo pre. Ti zna da ne razlupaju. Ma riječma, idiote, riječma sam ga mislio riješiti. Lovo, bogati! Ma zašto bi mu lovu davali? Htjeli ste ga potititi, Pa nije? te, Anka, pa valjda mu ti dala lovu. Ne, pa to ne bi. Znaš da ja nemam lova. Ma sve tješli sam da ovo moja Pa sila. ja Grazda sam ušao sve u dobroj namjeri. Puto pakao je popločen dobrim namjerama. Pa, čuvar, a jel on može ustati? Ajde vi njemu pomozite ako ne možete. A valjda je ona živ kad nigdje ne vidim krvavu. O, teško da je živ. Mislim kako se ja njega udalapio. Aj, neću se. I sad nam mislite ostaviti tu meni da leži. Dajte ljudi, učinite nešto, imate stvarno problem. Izgleda dosta beživotno. Šta mu to radiš? A, to, temperatura, jel? Jel vruć? Nije, hladi se. Evo, pulsa, sunce, srce moje stalo. Da vi se u to razumijete. O jebem ti, crkam ti, pa valjda od toga pulsa zna. Pa znaš šta ti... Pa da znaš pravo, mlato. Pa nema srce moje, srce na srce. Pustite ga neka pokuša izvoli u plaću. Ajde. Stante mi! Ovako, moramo vidjeti da je ovo čovjek sam. Oskli iznošeni zbog pločice i opatentnu glavu. Stvarno glup, znaš. Pa ti si glup, pa na takve priče niko više ne nasjeda, majmina jedan. Ništa. Idem ja nazvat policiju. Bome će neko završiti. Hvala, šta je telefon, pa
ja? Pogledajte čovjeka. Ako je živ, živ je. Ako nije, proglasite smrt. Iznimno interesantan slučaj. Vidite, taj gospodin, to je moj čuvar Mirko. Uopće nije bio tako loš tip. Naprotiv, krasile su ga mnoge lijepe ljudske osobine. Zajedno smo kartali, igrali šah, kupovao mi je razne sitnice u gradu, knjige, kao nužne dose kulture. A sad nemam snage njega ni pogledat. A kako li doticat njegovo tijelo? Zašto ne? Zato što mi se gadi. Ipak je bio na onoj drugoj strani, neprijateljskoj. Ujebate četnika! Da, nije bio četnik, nego jedan od gangstera koji su me liječili. Prema tome, sve moralne i etičke implikacije glede Mirka možete apsolutno zanemariti. Ajde, bar da ga zvodimo makar u stranu, a? Daj, ajde, bogat, živan, dolaz vam. Alo, dolaz vam. Ajde, pate ga zadnju. Žene, zadnju. A meni je to za noge potezat nekako nezgodno. Pa ne, ga zauš poteza, pataj. Pa bio mater! Ajde, Čime se Pa čekajte malo, pa ne možete ga tu ostaviti, pa će dotići, ja nešto s tim slikam, jel? Ne, gospođo. Ne. Ako svi odu, ostaćemo nas troje. Vi, pokojnik i ja. I zahvalnosti što ste tako dobri prema meni, ja ću ostati do kraja uz vas. Samo to ne. Do danas mi je strane učasa preko glava. Pa ko je rekao da si ti luda? Pa ti spometni, a svi oni koji ti držete. Aj prijateljka za droga nema prava, ljudna. Ne, molim vas. Samo bez tih nježnosti izliva ljubavi. Vi ne znate koliki su milijuni bakterija i virusa u toj vašoj slini. Oj, nema presudila. Pa izvini onda. Hrvački kažemo oprostite. Oprost onda. Živac, već čini da si ti puhta izvuku, morat ću priznat, dakle, ja. Evo je. Slušaj, ajde, učiš ti svašta od te svoje nove prijateljice, da. Ima me. A sad molim vas meni oprostite. Ja bih još malo jela. Ajde. Već 3 dana nisam ništa jela. Vrlo sam zahvalna. Sjedaj. Čujte. Doktorce, samo vi nam ovdje jako ste zaslužni. Prijatan čega. Svi me dobro čuju. Pošto ste sve tako zasrali, da ne kažem kako ružnu reći, jel? Onda kad dođe moj Milko, ja vas molim za malo solidarnosti. On je jako osjetljiv, ako dosta da to imam u frišku binog čovjeka, a mogu bi se uplašiti povjeći. A Milko je? Moj zaručnik, automehaničar, zna, i ne hvata luđaka. Tako, šta će njemu luđaci? Ako ništa, naslušat će se bisera moga. Živac, daj ti meni sad jednu. Kad dođe Milko, reći ćemo da ono tamo leži stric. Ma čiji stric? Tvoj. Najbolje da bude tvoj. Ja ako se napio ne može da. Sad zašto je baš bio moj? Neći mora biti da ja nemam bliže rodbine. Ja nemam nikakvog strica. Dobro, nema veze, Milko ne pozna ni tebe ni tvoju obitelj, o meni već ne zna. Dobro. Onda neka to bude moj stric. A ja? Što da kažem za sebe? Ja sam vrlo istinoljubiva. A vi možete biti kao neka vrtlanica gospođa. Evo, pjesma moja vrtlanica. I čujte, morali bi malo živnuti, svi smo nekako pomislili. Ko da niko nije umro. A stric nam uopće nije stric. Nije trodi pomoć Bogu. Da, gospodine, vi koji me izljubiste, držite se tako kao da stavno platite od napada. Velika vreća plinova. Neka, doktorce, sad ti ne možeš što ćeš kad si ti preuzela mrtvaca na sebe. Slušaj, Janka, bogat, koju vražu mater, ja sam više čekao. Alo. Pa novce, gazda, vada i mamka nekako rješio. Znam da novce. Šta? Dolazi Milko. Hajmo, treba atmosferu malo podići, dajte da nešto zapljamo. Pjesme, pa imamo mrtvaca u ruku. Ko je šta, pa nije to naš mrtvac. To se sad radi živom čovjeku, vidi. Aj, hoćemo onda nekako shvatiti, ha? Aj može. Da je ovo. Ulica mi sad sreće, ti
više nisam ni mama, ni svekrva. A ne znam, jeste čuli možda kako je moj sin nastradao pod cisternom sa 12 kotača. Aj, mama, pa nećemo sad vrlo cisternih 12 kotača, jel? Da, dobro, nećemo. Onda ja, mama, gospon Bilko, dajem svoju snagu za ženu. Hvala, ali ja nisam došao u prosjecu. Bože moj, kako niste? Možda se radi o nekom nesporazumu. U principu ja jesam došao po Luciju, nije da nisam. I htio sam ja upoznat njezinu dosadašnju obitelj, ali... Pa nema sad nikakvog ali. Neka. Ajde, ovo je... Ja sam komšija Dragice. Drago mi je Bilko Laster. Pa nekako mi se čini ko da sam te ja već ranije viđao, ali... Ma dajte, pa to vam se samo pričinjava. Ja vas vidim prvi put. I ja sam susjed. Šta je? A ja sam Vrtolica. Gospođe uređuju pergoj. Nikad čuo za vas vršalica. Ma, više sam onako sezonski. Ali ovdje nisam vidio nikakav pergoj. Govorim o sveukupnom bilju i raslinju. Oprostite što sam rano Jurić. Mi smo svi malo više poplupani i bajga. Dobro, prestanite, jesi. Dopustite da se ja predstavim. Divna zastupnica izvjesnog prostora u ovoj kući, diplomirana ekonomistica i posebno ističem Lucijina obrazovanja sjela. Neka, mogli bi svi sad poput jednog službenog pića, a? Bože, ajde, daj nam doći u ovoj sasvim sklonu dnevnu, ja? Mislim, ja nisam očekivao ovu počast. Ja sam jedan vrlo jednostavan i običan čovjek. Obrtnika. Da, vidi, imam automehaničar. Pa sada mora biti sve jako veselo, mogla bi jedna zdrava. Daj nam doći i meni, još malo, a samo minera. Tamo neko leži. Ko je to? Baš nas briga, nek sam dolazi. Hoćemo da je Da, evo neko doženje, nešto. Da, ajde. Ne. Ja ću održati zdravicu. Jebo moje. Vivere est militare. Ništa te nisam razumjela. I ja podmirim Bogom. Senekin latinski citat u prijevodu glasi: život je borba. Bome je borba prava. Svima želim obilje zdravlja i sreće. Ovo se prvenstveno odnosi na mladence. Ako se uopće radi ovdje o mladencima, normalno da se radi. Ja sreće i zdravlja nisam imala. Već 3 godine nisam bila s muškarcem i Bog mi puzi tijelo. Ujebate, jako dobro. Znači, 3 godine imaš ono stvar samo za piš. Da. A prije toga sam imala ugled, obitelj i stan. A sada me svi gledaju kao da sam seče govna ispred izloga Zlatarnice. A zašto? Zato što sam se razboljela i zbog toga nedolično ponašala. A vidjela sam više puta pijane moćnike kako pišem po parkiralištu, a policija je samo okrenula glavu. Ajde, vrtarice, sjedi. Malo si emocionalno prolumpala, a? Vidi, jako čudna vrtlavica. Aj, žili. Tamo stvarno neko leži. Ko je to? Dobro, to je ovaj moj stric, znate. Siroma Gatrija ga je prevarila i htjeli smo mi njega staviti u krevet, ali nije se dao, pa eto, nije. Ajmo nešto novo prikaz. A da, ajde. Ja još niš nisam puzo. Bome nije, zna, a pivu volim, zna, sve što ti ova topla. Molim će Češa uvijek govorio, šire nema ti bolje od glade, piva i muče cure, zna. Pa su se
A ti kažeš, imaš autora, a za koju vrstu? Opel, a? On sigurno i voziš nekog Opela. Imam novu Opel Vectra Caravan DTI. A vi vozite? Japanca, onda akord. To je zvijero da auta. Toliko kako se čuje. Čemu se čuješ? Pa u principu svaki rovnani vozi evropski auto. Daj, Boga ti, kakav ti je to princip. Znaš šta? Ta tvoja Vectra, to ti je kanta. Al kanta. Sad ćemo se vrijeđati. Šta ste uopće vi po zanimanju? Ja se bavim investicijskim uslugama. Naravno. Laji. Pojma vi nemate automobilima. Opel, gospodine. Opel. Pa nemam pojma, moja onda je za klasu bolja od tvoje Vectre. Pa koliko uopće ide ta tvoja Vectra? Do 190 km. 230, moja onda praši, ima 212 konja i 2150 kubika. I troši 12 litara benzina na 100, moja Vectra samo 7,5. U biti, ako niste znali, ta vaša Honda osmišljena je u Njemačkoj, proizvodi se u Engleskoj uz 80% evropskih dijelova. Eto vam sad vaša Japanac. Znaš šta, pa ko zna uopće Istra? Ma lako se sad te kući tu prečera. Ja sam tu. Ti! A vi ste bezobrazni, prestanite mi gledati u nos. Smiješna branavica na vrhu nosa, ha? Ja nisam bezobrazan, niti gledam u nos. A znaš, pa jebe se men sad u tvoje gledam. Pa da li fučka se nama za tu tvoju bradavicu? To ti doktor identifikale samo tako. Najbolje bi bilo da više uopće ne pogledate. Niti mene, znaš. Znala sam ja da će doći do nekakvog sranja. Ma Lucija, pa sam čio reći koliko je jaka moja onda misli. Postojići mi izazvani dobro ste mi zbili. Niti mene, znaš. Šta, koje prvi počeo? Ti! A znate što da sam kaj? Moj Vilko vama nije stolio pamet u tome kako... Kuća, jebe, koji? Kak je kuća? Sad se ti izlećava. Malo sam veljavila, evo. Ma kad muški pade neko ozbiljne razgovore, onda žele da nam muče. Ti me poučiš, šovinist jedan. Hvalisati se automobilima je nekulturno i primitivno. Čitate li što god, gospodo? Nitko ništa ne čita. Daj mi se vozikate u tim limenim kantama i mobitelirate, a navečer budite u televizore. A gdje vam je kultura, pitam ja vas? Sve zlo koje se događa u Hrvatskoj dolazi od nekulture. Ma nemamo kulture, ali ne vidite na nas. Neću više. Sad nam je vrtlaca očitala dobro lekciju. Dobro. Evo tebe, Lata. A zašto ste tako vikali? Ma, vrtlaca se ne šljuti. Ova ti je zbilja radna. A nemaš više takve Pa radne. tako Vlade nema. A nisi je ni zaslužio. Ma ne. Ja sam srce moje, ovaj tvoj dolazak sasvim drugačije zamislila. I ja sam. Piše kao prosvjed. Ma neće molim vas. Pa kako prosvjeda? Ma protivim se bilo kakvim formalnostima. Boga pa nešto kada imaš za reći, ne? Ja sam nasalno. Dobro, mogu ja i ovdje, mislim. Evo ga, ovako. Ideš sam. Živjet ćeš kod mene. A na koji način ideš s tobom? Pa kao žena, ne? Kad se ženimo? Ide baba bebe. Pa pojma nemam. Mi, stari dečki, mi ti se lako zbunimo. Da, zbunimo. Pa Bože moj, pa niste dječak. Zašto bi se zbunili? Mislim, ja ne očekujem da ti mene na koljenima to isprosiš, ali mislim nešto konkretno, jel ba? Ja hodam samo ovako, meni niko niš ne garantira, ne? Dobro, zar ti je toliko stalo do žene? Pa naravno da je. I ovu bijelu vjenčanicu bih rada opet imala, ne? Ajde, dobro, onda ću se ženiti. Ajde onda! A daj, kog se vraga derete? Zašto ne bi? Od halabuke postajem razdražljiva. Čekajte malo. Čekamo? A kad će biti svadba? Mislim da se znam i ja pripremiti. Ne. Svadbe i bijele vjenčanice neće biti. Hoće! Bez mene. Meni se ljubav, gospod Mate, bit će na svoje svadbe.
To da mladoženja neće biti na svoje svadbe. Nešto sitno možemo organizirati. Sitno! Sitno! Tebe je sve sitno! Mislim, sitno kao zadnji sirotinja, jel? Upravo pokazujete ružnu stranu svog sitnog karaktera. Ne vršite pritisak i ne cvilite ko priklano prakse. Što to tebe briga u džaku jedna izražba? Uje! Nastojim prezemljiti zrakoplov. Ali to što držite u ruci. U dupe si u ruci! Znam, to su pilice. Ovom simulacijom, zapravo igrom, nastojim se osloboditi stresa. Ova vaša ne zna mene iritirati, ali kako hoćete. Možda još nije kasno. Ljubo, ne slušaj tu džaku! Ako mi još jednom kažeš da sam luda, iščupat ću ti tu poglednu jezičinu zajedno s korijenjem. Luda i jako pametna. Pusti, mrtvo, ajde sjeda. Ako se ti umješaš unutra i predabraš na razmjer, te sve će otići u bračnu mater. Da, najela se jesi pa bi lijepo mogla u svoj preboj. Meni ova žena nikako ne izgleda kao vrtvanica. Da. I ona nikakva vrtvanica. I ovi susjedi nam nisu baš pravi ono susjedi. Znaš, malo šale, malo se... Nadam se ne na moj račun. Ma kakvima. Gleni su oko te vrtvaниce. Zapravo, ovu ženu uopće ne poznamo samo svima. Oprostite, ako je moja prisutnost ovdje nepoželjna, ja bih otišla. Zahvalna sam vam na svemu, a uvrede pamtim. Velika vam je pogreška mene omalovažavati. Da, ajde, svejedno i ovdje, ajde. Ne, pa nikada, ne, ona mora povesti brigu oko tog strica, razumijem? Ajde i mala sebe ovdje, kako? Ja ne znam zašto, ali mi se čini da ovdje prema meni nitko nije iskren. Lucija, ajde krenimo mi i bez ovih vrtlarskih štosova. Naš dogovor ćemo nastaviti sami na ovom domu, ne? Ja sam kriva što sam javno započela razgovor oko ženitbe i svadbe i onda ste svi u pletu i sve ispalo baš bez veze. Oj, ludačo, jedna, šta se ti već ispričavaš? A sve što si rekla, dobro si. Idem ja samo po svoju torbu i vi ti preko. Samo daj, Sutra dođe na ostalo. Lucija, kad ćeš iznijeti namještaj? čini mi se da vas nije čula, bar ima vremena za namještaj. Nema vremena. Kako sad nema vremena? Pa vidi, ne znate da mi žele srušiti kuću. Iako nikom ne zna. Jer ti tak se država. Vi si šala. Ova vaša kuća je za rušenje. Da, kažu bespravna gradnja, nedostaje građevinska dozvola. Baš gledam. Mislim, Lucija mi nije ništa govorila. A kad ruše? Ne znam. Danas sam čula za tu strahu. A ruše sutra, preko sutra, mam miniraj. Nema potrebe paničariti. Pa kuće se ne ruše preko noći, dajte molim. A lako je mama tako govoriti kad ste vi bogati. Kakav sam? Tvrdoglav. Čula sam kako ste se s Kajom svađali oko auta. Lijepa izjava. Što mi još nedostaje? Ljubav i brige za druge. Da je bilo. Ako mi slučajte, ako mi slučajte, Gansu, kako ću. a mogu li se ja sa svojom snahom doseliti s vama? Pa sigurno imate jednu slobodnu sobicu sama. Dajte mi se šalite. Dobra šala, moram se. Pa već sam vam rekla da mi nije do šale. A na taj bi mi način pokazali da imate ljubav i srca za bližnje. Gospođo. Ja vas vidim prvi puta, a malo imam već od prije. Hvala. Sva naša nezadovoljstva proizlaze iz nedostatka ljubavi. Prve vrtlarcu. Sipa mudrosti koji druga. Hvala na komplimentu, premda je suvišan. Još ću pomisliti da mi se i uvlačite.
stvarno nije trebalo. Pa sad sam se sjetio gdje ja tebe viđao. Pa ti si bio u onom muškom klubu. Pa tamo ono gdje se dečki intimno druže, znaš, gdje su trljaju. Ja nikada nisam bio u nekakvom muškom. Jes, bio si. I to najčešće s onim manekenom, Roberto. Čak s tim plesom zajedno. Ja ne poznam nikakvog Roberta. O, Jana, moja! Ne, nikakav Robert. Čekajte. Šta ste mi radili tamo? Ja. Da, vidim. Slušaj, moj burazer ti je vlasnik kluba. Kad ja povremeno navratim tamo. Pa znam da sam te tam viđavao, daj, nije moja priča bio tamo. Ja ne znam čemu vam služe te smišljotine ove. To su sve odvrne laži. Ma evo. Ljudi. Pa ja volim samo Lucu. O. Pa to sam Peter ne bih se želio. Pa ženite se gotovo na silu. Mene ovo tako sve uznemirilo. Šta te uznemirilo? A ništa malo brbljamo i idemo, moramo se razgovarati kao žena sa ženom. Ajmo. Ljudi, doviđenja, vaše. Koliko žena, Ma ništa mi se ne sviđa ovaj tvoj. Pa niti ni cvijeće, ni... Slušaj, ako slučajno ne budeš zadovoljna, znaš da se uvijek ovdje možeš vratiti. Pa ti si puno truda i novaca pošla u kućicu. A kućica da još bude postojala. A zbogom se, ajde, sve, ajde, čao. Daj, nemoj plakat, pa vidimo se već sutra. Ne bude zbog tebe, nego zbog kućice. Ajde, susjedi, čao, krenimo. Ode mi s nama za pedera. Pa nije čovjek odmah pedera koji je nekad svratio u getu. Možda ima samo takvu fazu, manji izgled. Da vam rekao da je mehaničar, a zapravo peder. Slušaj, sad je na redu tvoj dug. Nisam čio pred mehančarom jer me Lucija zapomogla. Evo ti, tu ti sve piše. Kaži, mate, šta ti to sad? E pa ja dugujem tebi, Dinka meni, pa to možemo prebiti. Gospođo Anka, ne može to samo tako, da sam ja za prebijanje. Jesi. Pogledajte, i ja mislim da jesi. Ja. Pa na tom papiru samo piše da sam kod nas zakupila stana 3 godine. Odnosno 36 mjeseci po 300 euro mjesečno. Da, i? Pa to je 10.000. Mislim da ste to jako loše skombinirali. Ja na to nikako ne mogu pristati. Pa vi naplaćajte nešto što se kao trošak nije ni dogodilo. Pa da, ti negdje moraš stanovati. Dobro, da, stanovati moram. Ali postoji još jedna neugodna okolnost. Nisam nikome govorila, ali tvrtka u kojoj sam šefica računovodstva je propala i ja sam ostala bez posla. Radim još samo nekoliko dana, moja mi ušteđevina ovdje dopušta ostati 3-4 mjeseca i moram otići. Nezaposlena sam, razumijete, nezaposlena. Pa ja ću te zaposliti, a treba mi ekstra račun. Pa narušta dobila nogu. Ti šuti. Slušaj, Darinka. Dinka, Dinka, jelate, ja ne zborim. Slušaj, Dinka, možeš ti stvarno i samostalno voditi financijsko poslovanje jedne dobrostojeće financijske tvrtke? apsolutno. Apsolutno da ili apsolutno ne. Pa naravno da mogu. Imam višegodišnje iskustvo u takvim poslovima. Idemo, ja i gospođa, gospodična. Gospodična. Idemo najprije do moga aparatmana. Čekajte malo, a mrtvaca, doktorica Lea? A ko mi ne kraši? Niko, doktorce, sam ti spavaj. Spavaj. Joj, uprostite zbog nedoličnog ponašanja, ali razumjet ćete. Već 3 noći nisam oka sklopila. Tko razumije što je progonjena zvijer, može shvatiti reakciju izmučena tijela. Neka, doktorca, ako niko ne svača, evo ja svačam. Vas dvoje ste se baš dobro našli. Dakle, Darinka, Dinka, da. Slušaj, ja s tebe odem svoju kući.
kuću s 5 aparatmana, a ti što selku jedan od njih, znaš. I tako će doći do prebijanja duga sam. A ko se to sjetio? Slušaj, dakle ovako. Ti ćeš odrađivati Alantinu. Evo kako. Prvu godinu imat ćeš plaću od 1500 eura mjesečno. I besplatan stan. Da, slušaj. Međutim, prvi 10 mjeseci davaš ti samo po 500 eura, znaš, i tako prikup 10.000 mog potraživanja od pokojnih, jel? Kompenzacija, moga, ako sam bio dovoljno jasan, kompenzacija. Ha, mislim da je vaša ponuda poštena. Ma poštenja ne može biti. Da, dobro. Ali ispada ako ste pažnjom pratili izlaganje gospodina Kajbe, da ćete vi onda meni ostati te novce, jer ću ja odrađivati vašu. Ko nema veze, bolje da sam dužna tebi nego njemu. A ti nećeš doći s ovakvim batinašem. A već ćeš jedanput dobiti te novce. Kada, otkuda? Jako brzo i lako. Nakupit ću kuću podstanarima i eto ti love koliko hoćeš. Vide ti nekako je pameta, samo ako kuću ne slušaj. Gospođo, ja samo da malo riješim svoju situaciju, uselit ću u jedan od vaših apartmana. Te građevinske inspektore mogu vam riješiti puno efikasnije od živca. Znate, postoje pravne metode. Ma, bolje ne. Ti ne živiš ni na nebu ni na zemlji. Dakle, Dinka, mislim da smo sve dogovorili, znaš šta će tebe ono svoju kuću, znaš, imam ja s tobom i neki ja 8 dio planova. Još me nešto muči. Živac. Ja se njega stvarno bojim. On tu ubija ljude, pokazuje pimpe. Pa cura, to vas da ti ja pokazujem ta pimpe, to ti je malo povrati. Slušaj, pa dobar čovjek, dobar me zida, znaš, i za ovo zastrašivaš, znaš, pa neš ti njega lijeti. Eto ti vas, cura, sad ste i kasni da sad ti ja mogu iz ruke. Dobro, mogu li ja već večeras prespavati u svom apartmanu? Mislim zbog strica i... Pa svaka će, slušaj, samo donesi papuče i četkicu za zube. Aj, spavačicu treba. To baš ne treba. Idimo se slušati. Ko bi rekao da će mene ta mala spavati? A slušaj, Kajba, bi li ti meni mogu iznajmiti jedan svoj apartman? Pa čuj, ja ću ti isto biti odana i znam svašta raditi. Pa sad treba nam jedan tesar, ali ja rekao... Skoči ti je budala. Pa ja bi prala pozore, prala bi ti suđe, čuvala bi djecu. Bojim se da si ti malo zaletla. Pa slušaj, pa djeca smo već velika. Ne znam s tobom, već sam ti rekao da sentimentala nisi. Ide stara kad se samo mira. Stara. A da nisam? Boga tam kada nisam. Da nisam, još bi sa mnom imali osobnih planova, osobnih. Slušaj, Jaška, vrijeme da se krene. Aj Bog! Zbogom pa teta. Čekaj, ti stani malo. Ti ne ideš nikuda, ti ćeš sa mnom i sa vrtlaricom dočekati policiju. Ja ne čekam policiju. Pa nisam se ja rudi griva. Uostalo, mrda čovjek i živ. Meni se učinilo da on malo prije traže vode. I u kraj krena šta da se ja tu zajebavam, evo doktorca preuzela na slučaj na sebe s babom. Ma da, ja preuzimam cijeli slučaj na sebe. A koga se zapravo vi bojite? Ma i tebe i njega, pa za danas mi je sranja pun kufer. Dobro, ja mogu shvatiti vaš strah od mrtvaca, ali ja sam živa. Šta da mi njega pogledamo još jedan? Pa meni se isto činilo da on traži vodu. Ma, da je tražio vode, on bi već odavno ustao, ajde. A dobro, zašto onda tom čovjeku ne gori svijeća? Pa ko kršćani bi morali... Lea, pa da jesi kršteno stvorenje. A jesam, da, ajde, palite mi svijeću. Bore se, bolice, ja ti tebi, palim svijeću.
nikada, ali živ. Odmah mi je lakše. Ne bi vjerovali, meni još više. Pola sata tu slušam neke vaše bedastoće, nikom ne želim pomoći. Moja je krivnja, gospodine. Gospođo Anka, ovaj gospodin koji me kao uhvaćena zeca drži za nogu, kaže da nije moj čuvar Mirko. Kaže da se zove Živko. Kome je vatno po glavi? Ti, ja? A nisam ja časna riječ. Znači, netko od ovih tičica, što su ovdje prišli? Da, evo neka gospođa Anka kaže istinu. Ne, nije vas Lea udarila. Krivac je pobjegao i slobodno možete pustiti moju vrtlaricu. To je vaša vrtlarica. Da. To je jedna bolesna doktorica, ali sad je ozdravila. No, hoćete me pustiti već jednom. Kakav krvotovac, kakav krv. I povrćem se u glavu. Daj, sjednite. Mogu vas pregledati? Možda mogu prvu pomoć pružiti. Vi ne. Malo ste vrtlarica, malo liječnica i znate ko, obična klošarica. Određena procjena, gospodine. No vidim, ostalo sam potpuno suvišna ovdje, pa idem. Gospođa Anka, hvala vam na svemu. Zadržat ću vas u jako lijepoj uspomeni. Doviđenja. Slobodno nam vrati kad budeš u provatu. Može, ako ne budeš imala posao, pa dođi, možda te zaposlim kao svoju vrtlanicu. Dobro, sad kad smo ostali sami, recite li meni, ko ste vi zapravo? Želja Živko Kovac, djelatnik Agencije za besplatni rad. Znala sam. Evo ga. Imam aritmiju. Uši me u prsima. Imam čir na 12-tercu. I jako se loše osjećam. Pa i ja se isto ne osjećam baš najbolje, ali zašto vama nije dobro? Zato jer mi želite srušiti kuću. Vašu kuću? Nije vaša kuća za rušenje koliko ja znam. U ovom kraju ima puno bespravno izgrađenih kuća koje rade na tvrtku gospodina Karika. Ali s vašom je sve u najboljem redu. Samo morate platiti za ostale pomoći. Šta? Da, samo. Samo? Da. Evo tebi samo. Sad još snimiti moram. Na koji je broj hitne? 1, 2.